President Cyril Ramaphosa u tivise makungu yo aka yunivhesiti yintshwa eka masipala wa Ekurhuleni. Xidyondzeki xa ndhuma Professor Musha Nkondo u vekiwa endlwini yakwe yo hetelela. Kasi eka mitlangu mudzaberi wa Orlando Pirates Jose Riviero u ri xiyimo xa PSL xa va pfuna swinene eka mphikizano wa CAF. Baka hina lawa emahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Hungu ro sungula President Cyril Ramaphosa u tivise leswaku ku ta va na yunivhesiti yintshwa ya Ekurhuleni ya tidyondzo ta science na technology. Ekurhuleni i xifundza xi ri xoxe eGauteng lexi nga hava yunivhesiti. Xivijo xa vaaki na President Cyril Ramaphosa a xi ri eTsakani evuxeni bya Joni namuntlha. President kun'we na swirho swa khabinete va karhi ku fambafamba na tindhawu to hambanahambana ta tiko ku yingisa swirilo swa vaakatiko. A year or two ago, we also reflected on the fact that Ekurhuleni is the only metro in the country that does not have a university. And we have taken the decision, Uguti, we are going to build a university here in Ekurhuleni. Vatshami va Ekurhuleni va boxa mintlhontlho ya siku na siku emahlweni ka President Cyril Ramaphosa erivaleni ra mitlangu ra Tsakani eGauteng. Va burisane na President hi vugevenga na swiphiqo swa mphakelo wa vukorhokeri etindhawini ta vona. President u swi twile swirilo swa vona no tlhela a vitana vaholobye vo hambanahambana ku va burisana na vaakatiko hi leswi mfumo nga ku swi endleni ku va lulamisa swiphiqo swa vona. Holobye wa Khokta Velenkosi Hlavisa u bakanyele etlhelo swihehlo swa leswaku load reduction yi endleriwe ntsena miganga leyi nga na vusweti. Ku hunguta ndzhwalo i goza leri tsemeka gezi eka tindhawu leti ri tirhisiwaka ngopfu hi xitalo hikwalaho ko nghenisiwa ka gezi swi nga ri enawini. The load reduction occurs in various areas. It's not only targeting black communities. It's all what we can do is to explain to our people that yes, they can see it as more common. The load reduction is where the electricity is used at a higher rate. So now at certain times they reduce it so that we do not go back to a state of load shedding. President, we are proud that we are partnering with the city of Ekurhuleni to change the airport so that the airport can be an airport that creates jobs for our people. The airport is going to expand, President, to create a new terminal called the cargo terminal. And that cargo terminal is going to create 15,000 new jobs so that our people can get jobs around the area. Holobye nkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi u hlamusele hi laha tiimbizo ti nga na nkoka ha kona. Vavanuna vanharhu lava hehliwaka hi ku dlaya vavasati vambirhi no cukumeta mintsumbu ya vona exitaleni xa tinguluve a va ri ekhoto ya le Mankweng. Lavanharhu va khomiwe hi wa vumbirhi endzhaku kumeka ka mintsumbu. Mintsumbu ya Maria Makgatho na Locadia Ndlovu yi kumeke vhiki leri epurasini ra le Sibayeng kusuhi na le Polokwane. Vahehliwa vanharhu ku nga Zakaria Olivier, William Musora na Rudolph de Wet lava nga exikarhi ka malembe 60 na 19 a va ri ekhoto xikarhi na nyana namuntlha. Maphorisa va rhange va khoma Olivier loku nga yena n'winyi wa purasi na de Wet loyi ku nga mutirhi. Musora loyi a nga muhlampfa u khomiwe hi Ravunharhu. Swiviko swi komba leswaku mintsumbu ya vavasati vambirhi a yi lahliwe endzeni ka xivala xa tinguluve. Mindyangu ya vahehliwa yi hlundzukile no tlhela yi hlamarisiwa hi mhangu leyi nga humelela. Ri ku xa vutukukulu ka rasa ngra di vona ke mathomo re di bona mo lefase uri mutapula ya motho a misha ka dikuluve ra shwele ka dikuluve ya ba ri ku xa vutuku ene ne bana vale ma bani ke jwa go batho mo bolela ba re mma o kae ya ba re sa tsare botse ne o feta ni jwa diriso. Ka la bobedi ke go boya ba mo founela ba re tla ke no polaseni o ne batho ba bangwe mo tla ba cheke a ra fitla kwa ka ra e mma le motho mo e mma le mosadi o mongwe ba ka o koni ya dikolobe
ene dikolobe tsohle di ba ngwathangwathi. Vateki va mahungu va lerisiwe ku pfala swifaniso swa vahehliwa tanihileswi vulavisisi bya hayaka emahlweni. Maqweta ya vahehliwa va ri va karhi ku vulavula na vona. Regarding specialization in pigs, there is pig farming, apparently, but this I also, like I said, haven't been able to confirm. The only people I have spoken to is some of his family members who has instructed me with via the advocate. Nandzu hundziseriwe eka siku ra vuntlhanu ra vhiki leri taka. Mfumo wa Mpumalanga wu hlamusele Pilgrim's Rest tanihi ndhawu laha ku nga nyimpini. Ndhawu liya ya vapfhumba yi tekiwe hi tizamazama lava hi vunyingi va humaka eLesotho, Malawi na Mozambique. Holobye wa vuhlayiseki exifundzeninkulu lexiya u ri maphorisa ya Mpumalanga va tsandzeka ku nghena edorobeni leriya hikuva a va na yona nhlayo yo ringana ya maphorisa. Doroba ra Pilgrim's Rest ri ngheneriwile hi vanhu lava celaka migodi swi nga ri enawini. Ku vikiwa leswaku va hlomile naswona va vanga hansi edorobeni leriya. Loko u nghena edorobeni u vona migodi etlhelo ka patu laha va celaka dyambu ri le hosi. Leswi va na nxungeto eka vupfhumba hambi ku ri mabindzu. MEC wa ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki eMpumalanga u hlamusele leswaku doroba leriya a ri hlayisekanga naswona vanhu lava endzelaka hambi ku ri lava tshamaka endhawini liya a va hlayisekanga. Loko ni fika laha ni endla assessment ya mina loko ni kuma briefing ni swi vonile kahle ku the way nga tisa swona a yi ready. Vanhu lava va ready for nyimpini. Ndhawu leyi se ifana na ndhawu leyi vitanaka hi xilungu i war zone. Hikusa a war zone mi ta yi vona hi ku va fika va teka ndhawu leyi nga ri ya vona va tshama ka yona hi nkani. Va tlhela va teka na tiyindlu ta public works va tshama ka tona ta mfumo hi nkani. Then ku endla swona ntsena handle ko mayina you already declare a war. Na ti balesa leswi va nga na swona va swi tirhisaka va swi khomaka swi ti komba kahle ku se va ready va le nyimpini. Manje yi tlhelela ndzhaku ke yi endla leswi va nge strategic retreat katsongo nyana ya plana kahle. Loko yi plana hi vuya a yi la ku vuya hi ta feyila. Hi la ku make sure ku a plan ya hina ya yi endla ene yi va plan leyi humelelaka. MEC u tlhela a vula leswaku xiyimo lexi nga kona endhawini liya xi onhela vupfhumba hi ku angarhela. A hi swilo ku mi ta va langutela va le kuteni. Loko yi tlhela laha a nge teki nkama masiku yo tala hi ta ku vuyeni. Ku ya yi tekela ehenhla ngopfu mhaka leyi. Un'wana wa van'wamabindzu endhawini liya u hlamusele leswaku i ndlela yin'we ntsena ku lulamisa mhaka leyi. It's not right what they are doing. We all agree with that. However, the gold is here. Why not legalize it? N'hweti leyi nga hundza maphorisa va kumile switirhisiwa leswi tirhisaka hi tizamazama leswi va swi tirhisaka loko va cela migodi eka yin'wana ya tiyindlu leti va ti tirhisaka yi vuriwa ku va yi ri yindlu leyi nga tsarisiwa ehansi ka ndzawulo ya mintirho ya mfumo, magondzo na vutleketli eMpumalanga. Hambiswiritano MEC u hlamusele leswaku va ta tlhelela endhawini liya na masocha na nhlayo yo vonaka ya maphorisa. Nhlamulo Mabasa wa mahungu SABC Pilgrim's Rest. Xiyimo xa swa timali eka nhlangano wa vuhaxi SABC xi languteriwe ku va xi antswa loko xiviko xa lembe xi huma n'hweti leyi taka. Nhlangano wa ha ku va na nhlengeletano ya lembe na lembe kumbe AGM. Eka malembe lama nga hundza SABC yi lahlekele hi mali yo tala. Eka lembe ximali 2022-2023 SABC yi vike leswaku yi lahlekele hi mali yo tlula 1 billion wa tirhandi. Hambiswiritano lembe leri yi langutele ku vika leswaku yi tirhe ku antswa. Xana xa Holobye wa Vuhlanganisi na Technology Mondli Ngungubele u ri SABC yi tikomba ku antswa. If we say SABC is on a healing trajectory, if we talk of a stabilization phase, it has stabilized. What do we mean by that? A lot of things have been stopped from moving in the negative direction. Others are already moving in the positive direction. For instance, from a disclaimer to unqualified is a huge jump. They have reduced the loss very drastically. They have improved their targets. In general, their findings have improved.
Mutshamaxitulu wa bodo u ri khampani yi tirhe hi matimba ku cinca xiyimo xa yona xa timali. One can say with confidence that we have good news, both on the side of performance. Performance has significantly improved. We are not where we are supposed to be and where we would like to be, but we are happy with the progress that we have made. Also, in terms of the losses, we have significantly improved those losses, but a lot more still needs to be done. Ngungubele u be mavoko eka mintirho yo saseka ya bodo. Bodo ya SABC yi thoriwe lembe leri nga hundza hi Dzivamisoko endzhaku ka loko khampani ya vuhaxi bya mfumo yi tshame ku tlula tin'hweti ta tsevu ku nga ri na bodo. Se swi endla ntlhanu wa masiku vatirhi va le femeni yo hluta byala Heineken va terekile eGqeberha eEastern Cape. Vatirhi va koxa xiyimo xa antswa xa matirhelo. Va hehla vafambisi hikuva va endle ku cinca ko karhi ka matirhelo, vona va nga byeriwanga nchumu. Ku cinca ku katsa mahakelelo ya ti-overtime. Heineken yi landzile swihehlo leswi va vula leswaku va tihlanganise hi vuenti na minhlangano yo yimela vatirhi. Vatirhi va khampani ya byala ya Heineken eGqeberha va tiyisele maxelo ya xirhami na mpfula va kombisa ku vilerisiwa hi ku cinciwa ka matirhelo va nga tihlanganisanga na vona. Vatirhi va vula leswaku va yile ka CCMA kambe minkanerisano yi hakeri mintsu. Va koxa leswaku khampani yi langutisa kahle ku cinca loko va nga ku endla na ku tlhelela ka ntwanano wa khale. Vatirhi va chaviseriwile naswona khampani yi ala ku kanerisana na vona. What we want exactly, we want to get paid in terms of overtime, because the shift that they changed to is they called it a compressed shift, but it's not the compressed shift that we know. They didn't pay us when you are coming on Friday, Saturday is a normal. When you're coming on Sunday, it's time and a half instead of a taboo. So what we want from the company, we want to go back to our normal shift. Heineken va vula leswaku papila ra vatirhi ro tivisa leswaku va ta tereka a ri kombi kahle xikoxo xa vona, kambe va le ku kanerisaneni na nhlangano vatirhi leswaku va tlhelela ka ntwanano wa khale. Khampani yi tshemba leswaku xitereko a xi le nawini naswona sweswi va ye khote ya vatirhi ku ya yimisa vatirhi ku tereka ku ya mahlweni. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Vatirhisi va bangi ya FNB va sale va haganekile tanihileswi bangi yi nga tirhiki ngopfungopfu namuntlha siku hinkwaro. Vanhu a va nga koti na ku teka mali emchinini hambi ku ri ku tirhisa app. Vatirhi va bangi va kombise ku hlundzuka ka vona eka swihangalasi swa mahungu hi vaakatiko. Hambiswiritano FNB va ri bangi se yi lunghile sweswi. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 78 cents, pondo i 23 rand 45 cents, euro i 19 rand 87 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,505 hi awunsi. Platinum i $951 hi awunsi. Nxavo wa oyili mbisi i $78.79 hi mphongolo. Mudzaberi wa Orlando Pirates Jose Riveiro u ri xiyimo xa PSL xi kahle leswi endlaka leswaku swipano swa laha kaya swi kota ku tirha kahle eka mphikizano ya CAF. Riveiro u lava leswaku xipano xakwe xi kota ku fika kule eka mphikizano wa Champions League. Pirates yi na ntlangu wa CAF eOrlando Stadium madyambu lama. Swipano swa mune swi tlanga mitlangu ya CAF nguva yin'wana na yin'wana. Tinghwazi ta PSL na lava va landzelaka va tlanga CAF Champions League, kasi tinghwazi ta Nedbank Cup na xipano xa vunharhu eka logo va phikizana eka CAF Confederations Cup. Mudzaberi wa Pirates Jose Riveiro u ri bolo ya laha tikweni na swipano leswi nga tekaka mimphikizano ya tikonkulu. My opportunity to watch games in this competition, not to play so much so far, but to watch those games. I don't think that our league is far from the other top leagues who are playing in this continent, not at all. Ku tlanga mitlangu ya tikonkulu swi na mintlhontlho ya swona. Mafambelo na maxelo yo ka yi nga ri kahle hi yin'wana ya mintlhontlho leyi hlanganaka na swipano.
It's always difficult to deal with unexpected situations. In the end, our job as a coaches, as a technical staff, is try to reduce the uncertainty for the players. Ku va va yimela xipano xa rixaka naswona swa pfuna ku va va lulamisela vatlangi ku va va tlanga mitlangu yo tika ya swipano swa Afrika. Ribeiro u lava leswaku vatlangi va Pirates va tlanga eka Bafana Bafana. Nkombo wa vatlangi va Pirates va hlawuriwile eka xipano lexi nga ta hungutiwa xa Bafana Bafana lexi nga ta tlanga na Uganda na South Sudan eka mitlangu yo ringanela ku ya eka Africa Cup of Nations. I think one clear example is Evidence Mahopa. I think the opportunity and his performances in the last AFCON and the player that we got after that, it's a different one in terms of maturity and self-confidence. Pirates va tlanga na Disciples FC ya le Madagascar eka nengo wa vumbirhi wa CAF Champions League madyambu lawa. Eka nengo wo sungula va tlange ku ringana hi tandza eka tandza vhiki leri nga hundza. Ntlangu wu ta sungula hi hafu ku bile awara ya nkombo erivaleni ra mitlangu ra Orlando. Mutshamaxitulu wo khomela wa nhlangano wa Comrades Marathon Jeff Minnaar u tiyisise vaakatiko leswaku mphikizano wu ta va kona na lembe leri taka. Ku ve na swivilelo swa leswaku swi nga ha endleka Comrades Marathon yi nga vi kona endzhaku ko tshika ntirho ka swirho swo hlaya swa nhlangano. Lava nga tshika ntirho va katsa mutshamaxitulu na xandla xa yena. Nhlangano wa van'wamatsambu kumbe Comrades Marathon va hlamerise hi ku tshika ka ntirho ka swirho swa mune swa nhlangano tolo. Eka xiviko nhlangano u tivise leswaku mutshamaxitulu Mqondisi Ngcobo, xandla xakwe Leslie Bernard, Kevin Basson na Phumlani Ntuli va tshike ntirho hi nomu lowu. Ku tshika ka vona ntirho ku landzela endzhaku ku yirisiwa ka vutomi hinkwabyo ka xirho xa bodo naswona un'wana u basiwe eka swihehlo swa xihlawuhlawu hi nkarhi wa ntshamo lowu a wu khomeriwe ePietermaritzburg. Swatatano Jeff Minnaar, Peter Potka na Busani Ndlovu va thoriwe tani hi swirho swa bodo. There are rumors going around which I can't delve into because some of it is sub judice at the moment. But the race will run. That we are convinced that we can maintain order, restore the faith that our staff have in the Comrades Marathon Association and the runners. Minnaar uri ntshikelelo leswaku humelelaka swi nga va swona leswi nga endla leswaku lava mune va tshika ntirho. Well, in the best interest of comrades, when you are under extreme pressure as they have been, they felt that it wouldn't be a healthy situation for them to remain with all the trauma. Swirho swa mune swa bodo leswi nga tshika ntirho swi ta tama swa ha ri swirho swa nhlangano. Kasi hi hatla hi gibeta mahungu ya namuntlha hikokwalaho ka swiphiqo swa thekinoloji leswi hi nga na swona. Hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Vana na mahelo ya vhiki yo saseka riperile.